Anniversary National Education Policy 2023 के चौक अमेंडमेंट जन भागीदारी अजय मेघ जिला हाई स्कूल लोंगता के रेंगपोन इनुट पुलिस सोसाइटी हेले आजा कोंग चपकलांगसी राराफान पकटलुंग Kalitang basa piteron pichi ki momen pen ki bipon basketball tournament surini rengkor ke thom angdung kiti mesen pen ke pachun pon. Karbin unlike prime time berta long pen elisami jul baby nonarjik thabirta angton pen. Project Jama School along 3rd Anniversary National Education Policy surini rengkor ke thom amen pen John bhagidare ajai me ke deng bonason thak thaksi ke damtang pai ni phai isi pen ni phai pho on Dilai hawaralong kedo Dilai High School along setami ason kachepate ajai mek pensi sayang deng me sen pen pachun pon Bangso ajai mek kedam tang pai ni phai isi pen pangcheng ponsi ni phai phor nian la bangso ajai mek along prek jama sai deng pon pen pajut pam milo La bangso ajai mek ke deng pon la ke Jasmet All India angkang along non Prime Minister School of Rising India scheme amen pen Longsuri krep lira pharopo school salong labangso scheme ke claim japan first phase upon school amen invite pontanglo laban first installment tangka satame India Prime Minister rideng pen release ponpo lasila hai kadu ka bea phuthak ke pachini japan si labangso ajai me ke deng pon nasonsi labangso Prime Minister Sri scheme Borjan constituency of Harman Dilai High School along ta amen klangdonlo John bhagidare ajai mek Dilai High School along prek jama sai ke deng pon lake poem recitation poster making competition rally cleanliness drive quiz competition drawing competition story making lapen storytelling competition volleyball competition teachers workshop yoga and mindfulness science exhibition tree plantation lapen penangana sai deng pon lo prek jam kachapati dun students atuma phan nong esetami pajir pon lo Dilai Ben Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Patumi pai ni pai por arni kang sam por pioneer kebra minute kre por dipu rong sopi police point number isi mate dipu baruari durga mandira theng no long ihum auto pasang kok thek long si inut Assam police pulok sarma bang auto driver aphan kopisa ladak auto kapasang lopupen akecheng batai ke thom ardep tetterlo Launch takali aphi auto driver Umesh Singh aphan hele pen ke abje aphan hele che sanlo lapena keng pak adungalo amat ejai ablo lapena pithu ajai ke joy setame kelang dun prong sarpi mara tuma phan kapap here je aphan ejai apthulo bangso hele ke apena jo adung arai han ka chojor karbi pi mara tum pen chenglo kaprek chojor cholana tumke kaphere katplunglo Bangso puthak auto driver Umesh Singh pen pherang kya tumat heno kache than ke nili auto walong kache thawa tum ke doko gajo nili bangso adi malong malom so pasang lo nili choli ke pasang dakali nili dung ka prek auto ka pasang da do labanani kang sam por phainer ke pen a philo te no entry ta kang pulo nili bangso adi malong auto ka pasang ke por phainer ke bra minute kre pho apor si ka pasang pusi alangi pherang kya tuma phan che than ekta passenger loi pala মই এটু জায়গাতে গাড়ি ঢুকাইছো 8টা 15 হৈ আছিল ইয়াতে মই গাড়ি ঢুকাইছো মই পাঁচ ছোৱালী মানুহ আছিল একটা বেগ আছিল মই এটু বেগ ছোৱালী মানুহ কাৰণে দিছো আৰু মোক পইচা দিছে মই গাড়ীটো আগত বঢ়াম তেতিয়া মোক এটু চাকছা এটু এতিয়া ফুলি আছে মোক তিনটা থপ্পৰ মাৰিছে সাপৰ দিছিল নেকি হ্যাঁ তিনটা থপ্পৰ দিছে মই এটুৱে সুধিছো নেকি মই স্যাৰ কিলে মাৰিছে মোক আপুনি তই ইয়াত ৰুকাব নোৱাৰিবি ইয়াত নহব আকৌ থপ্পৰ মাৰিছে তো আৰু 4-5 জন ড্ৰাইভাৰ মানুহ আছিল আহি গৈছে তেতিয়াও মই সাৰে বুলি কৈ আছো তাক আহা পিছতে বান্ধুকটো নিকালি পেলাই মোক ইয়াতে আগতে তো হুমাইছে না তো মইতো ভয় খাই গ'ল কাপি গ'ল মই পৰি গৈছিলো তেতিয়া মই এই বন্দুকটো ভয় আছে ইয়াতে পৰি গৈছো এই ফায়াৰিং মাৰিছে না মোক এটু চেণ্ডালটো জাৰা আছে স্যাৰ এটু সব ইয়াতে চেণ্ডালটো পুৰা চাপি পেলাই গলিটো ওলাইছে আৰু তেতিয়া মই পলাইছো তেতিয়া নেক্সট আৰু ফায়াৰিং মাৰি দিছে Bangso alam ki along penang an ke thek dunlong atum pen ke than ke pachini atengke police abang raki ahormu ke chuason pusi che than renti
Ajale Jethan Pusitame Rong Sopia Moniratum Arnikang Samapor Han Kachonam Penchenglo Kenang Sot Ason Chonam Choret Kivanga Porahud Munit Kanglum Chit Angbongsi Raikom Sai Hipen Rat Anglum Hileke Apke Heri Memi Binohalamno ফায়াৰিং কৰিছে তাৰপিছত মই আহি পেলাই পুলিচক সুধিলোঁ যোনে ফায়াৰিং কৰিছিলে তাক সুধিলোঁ যে আপুনি ফায়াৰিংটো কেলে কৰিলে আপোনাক অথৰিটি কোনে দিলে বা কেনেকৈ আপুনি কি চিটুৱেশ্যনত ফায়াৰিং কৰিছে বা ইয়াত কোনোবা উগ্ৰপন্থী আছে নেকি তাৰপিছত সি কি কৰিলে মোৰ কাৰণে সি বন্দুক ওলাই পেলাই মোক মাৰিব বিচাৰিছে মোক এটেম্প কৰিছে ফায়াৰ কৰিবলৈ তাৰপিছত মই যেন তেন বাচি পেলাই তাৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতো পুলিচ আহিলে পুলিচ অহাৰ পিছতো মই টিঅ'পিত ফোন কৰিছিলোঁ জিন্তু মজুমদাৰক তেখেতে পঠাইছে পুলিচ পঠোৱাৰ পিছত তেখেতক এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে কি নামটো গম নাপাওঁ মই সুধিছোঁ অন ৰেকৰ্ড মই সুধিছোঁ মোৰ তাত ভিডিঅ' আছে মই সোধা না সি নামটো নকয় আজি ডিফু চহৰত এজন পুলিচ প্ৰশাসনে মুকলি জেগাত আহি নে ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিলে গতিকে এনেকৈ আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি আশা আছিলে পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি ছিকিউৰিটি পাম বুলি আশা আছিলে হ'লে আজি আমি দেখিলোঁ ইয়াত প্ৰশাসনৰ পৰা আমি কিবা ছিকিউৰিটি নেদেখিলে ইয়াত গুলি চালনাই দেখিলে গতিকে আমি তাত আমি KSF ফালৰ পৰা আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু ল' চবৰ কাৰণে সমান কাৰণে যোনে গুলি চলাইছে এই পুলিচক এইটো ল' মতে তাৰ ওপৰত কিবা পানিছমেণ্ট দিব লাগে বুলি আমি KSF ফালৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ তেওঁ মানে সোমাব দিয়া নাই আৰু তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰজনক আমাৰ উত্তম কুমাৰ সিঙক মাৰিছেও আৰু 3টা ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে এইটো বুলিয়ে গম পাইছোঁ এতিয়া তেওঁ মানে কেছ দিম বুলি ভাবিছে আৰু আমিও মানে এইটো বস্তুটো ইমান এটা সৰু কথা লৈ পেলাই মানে তেওঁ গুলীয়াটো আমি এজন অটো ড্ৰাইভাৰক মানে কাৰণ এই পাব্লিক প্লেছত গুলীয়াটো আমি এইটো বিচৰা নাই আৰু এইটো কাৰণে আমি তেওঁক তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ Keraikom ji kali rara phansi ke ther ke hawason si che manderlo lason raikom asai khi mate a police aphan ke arona tengpen kangsai ke nang sorbusi ongdung araratum ke hang padu ajahak araratum lapen auto vek bangatum penang an aning gi bongalam setami chepaklanglo Meglenglor ke thek dunglong atum pherang che thengno ke than ke laso police pulak sarma bang minute thom ke bagdo napuson inur atuma phan kan check don thap ke ther don thap laso joini si auto vek bangatum ume sing penta che pholong lok lopota che than news report longsora inti Karbinglong live Kiramtang pai ni phai isi pen ke pang chengpon Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Asarpi Kalitang Basa Piteron Pichiki Moa Menpen Kibipon basketball tournament surihini rank korage thom patumi pai ni phai pho arnikang samapor mesen pen angdung kiti ke pathupon Dipurong Supelong Kedo Kasa Basketball Court along Kibipon Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Asarpi Kalitang Basa Piteron Pichiki Moa Menpen basketball tournament Kibipon along Dipu Maverick Satumpen Chepatil Piponsi Mesen pen angdung giti kapathu pachon ponlo Kidamtang pai ni phai ECR ni pen pangcheng ponsi patumi ni phai pho arni gang samapor mesen pen angdung giti pathu ponlo Bangso angdung giti kapathu ponalong alhi sarpo man pen MLA Bida Singengleng KAC CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang KAC EM Semisis Lapen Karbinglong Autonomous Council CM Achor Sangpika che teron pi lapen Ronghang hem lapen teron hem adon araba tum che tong dun si angdung kiti kapathualong RDP don Bangso angdung kiti ke pathualong soarlo him pen hini angdeng anong HBC atum pensi tangka sui thongke lapen trophy che palong ponlo lapen ke hai anong team ni hang atum pensi tangka suri thoke lapen trophy setami che palong ponlo Lapen napu sopin so hinanat ke thom anong HBC Guwahati atum pensi tangka suri kep lapen trophy che palong ponlo lapen hini angdeng anong lake team ni hang atum si tangka suri thom kep lapen trophy che palong ponlo lapen ke chengsi mate championship trophy Dipu Maverick atum pensi tangka suri phokep lapen trophy che palong ponlo lapen best player anong Brentford Dipu Maverick pensi che palong pon best defender anong lake team ni hang pensi che palong pon lapen top scorer anong Nunbua Dipu Mavericks pensi che palong pon lo
Lapen ki hai anong e kachapalong atuma phan an kachetong don aluhi atuma reding pensi pipa jeponlo. News report langsoda ringti Karbing Long Live. Gari motor ke nam arniwang nangke bara sonsi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkang arlo along petrol pump kang pusitami achiklo jon wangsi aphai nang bad bomlo la sonsi pinilet hositami kheronia long akimi petrol pump Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pensi ingpu ponlo Gari motor ke ong na pen petrol pump kavia jakki ding phuthak Karbi Anglong Autonomous Council atoma thapon si joy ke pen gari jang thuket haya dimate petrol pump kangpu ponja phan long phodin pathik ponlo Lapalong pho ang bong pen kheronia long setami kim rangpon patangsi pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pen ingpu ponlo Bangso petrol pump norma Chandra Chetri pen aria sang ho atumsi chepari deng ponlo pusi chini dunlong Bangso petrol pump pinyada por phai kre sia por malomsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pensi ingpu ponlo Karbi Anglong arlo konat si gari jang thukit hai kasik sak ke doma lapusona dimalong raratum jang thukit hai abar sai ke longja phan palong pho adimalong petrol pump ke pathi ka long pen pini ladak kheronia long setami ingpu ponlo এইটো বেসিক্যালি আমার যিমান রিমোট এরিয়াস আছে বা য'ত য'ত নেকি আমাৰ পাব্লিকৰ অসুবিধা হৈছে পেট্ৰল পাবৰ কাৰণে এইকেইটা এৰিয়াত বেসিক্যালি আমি ফোকাস কৰি মেলি আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বেসিক্যালি ইয়াতে কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰো ৰেভিনিউ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ৰেভিনিউ পাব আৰু এইটো হিচাপত এৰিয়াৰো বহুত পাব্লিকৰ কাৰণেও এইটো ভাল হ'ব Kedam tang apor hot nilitum Karbi Anglong Autonomous Council hin pena ke mang pon lake Karbi Anglong arlo jongsi petrol pump ing puji pulote KAC hin pensi longli nang pipo lapen bang solong percentage ke KAC aphan nang pinang ji pura alamdon kachetoga teng pensi pinirni abang ke petrol pump ing puponlo lapen bang solong achiklo jon wang satame KAC atung dihin longdun popusi kachetong don alohi sarpo KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangpen ningje pon yang mau kita petrol pump, lapen di petrol pump perang kita tang. Lahai yang mau kita Karbi Anglong Autonomous Council pen revenue long le. Non bang Asia Lamdon cetok lo, alang itu Chief General Manager pen ini cingki lo, Delhi pong meeting dulu, Guwahati pong meeting dulu, Ipu meeting nang dulu. Je Karbi Anglong yang si petrol pump biji pulang itu Karbi Anglong Autonomous Council pen silong le nang. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen isi agreement do nangi dak ko an ma kenang ladakin itu empat nang piling yong si 10,000 liter yong si itu nang kilo pulau te itu price tulas bakatang ka ke itu mangke Karbi Anglong Autonomous Council ke tulas sabat ke kai kita me revenue long lasi lahai asai ke dengge phansi pini Karbi Anglong Autonomous Council pen ikan ini laso alang tu menge cingki thanben pini dak ke long kodem ge ponno dak kironi lo lapen ke Nomati konsensi, Muhammadiyah konsensi, lapen ke Singhason kali di konsensi longi, itu konsensi ini bangke long konsensi bangke, dak pini petrol pump centralis dak kironi lo sini. Kheroni pen mohon teron Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lapon si kang toni glom.